Inkinga yalumntwana usithwele phezu kwaloko wena ushadile mbalisi. Inkinga yalumntwana zikunywa amakhanda ziyekwe. Zikunywa amakhanda ziyekwe. Mina ngilindebele bese ngisikankalankantsha nothi inkalangadumbu mase ngifuna ukukhuluma isikhala ngabaningi liyakuza ukuthi ka-16 inhlanhla yami ngazalelwa esikhalangeni ngilindebele. Abaningi bamangala ukuthi waye ngithiwa nguzwane eZimbabwe akula zwane yimi uzwane wakhona. Angiyenzi indiva yimi umdolomba kazwana wasemangweni umafana ingane phasi naphezulu ophezulu ngubo. Ngiyambongela lo mfana kimi ngumfana lo. Umfana wami lo kade ngilaye ngidala la. But ngezenzo otherwise ngubhuti. Abaningi namhlanje khona la likhuluma amagama aningawazi ukuthi avela kuphi. Kube lo mfana wayengekho namhlanje kaninayo iqembu lithiwa indolwane. Akunjalo school. Linkotho lelo linkotho. Kube lo mfana ngizambiza ngumfana ngumntakana Nora. Wozela mntakana Nora. Ngumzala, kimi ngumzala. Kimi umfana wayengekho. Ngayiqembu elithi indolwane kalikho. Igama elithi Madala Boy, ngizocela ukukhuluma udlelisi. Igama elithi Madala Boy ingoma esayibhala mina naye sisitsho omunye umdala esimbiza sithi umdala omkhulu. Ithini kanje mfana wami ingoma leya? Ezalo zayishayisa abantu. Ngaphuze kuchayi. Thezi kunywa amakhanda siyekwe. Madala Boy sinteyaza. Kuniqiniso sekhathele ngawe. Hayi sisika elijikayo nje yikho lapho igama elithi Madala Boy liphuma khona. Ingoma esayibhala mina naye ngo-93 abaningi beli babesayenza so. It's exactly ithi Madala Boy sengithe ngiyazama ukukukhomba lokhu wena sifuna ingalo yami yonke isiphiwo lesi ngesami ngisikhombile kodwa awufuni iqiniso. Mina sengikhathele ngawe wasekusithi uThamoni Mabaleka indoda lana engangiyithanda athi no mfana wami emculweni asihlabelane ngathi kuthiwa siyasikana emculweni asihlabelane ngoba zidiza phezulu mase zifuna ukudla sihlala phansi. As from today uMadala Boy sekunguwe. Ngithemba selizajabula ukuthi igama elithi Madala Boy liqhamukaphi. Hayi sizwile indaba igama elithi Dala silaqhamukaphi. Sizizwela sizwanga ngosizwile. Right, isiphethe indondo lana. Life Achievement Award. Ephethwe ile ntokazi eseceleni kwami lana. Engicela kube yinina elizovikela lo mphakathi osinawo lana ukuthi iyakubani le ndoda. Okay. Mina ukukhuluma ngakuzalelwa yakuthanda.
ikuthi ngake ngasonta ngaba ngumchumayeli esontweni inhlahla yami ngayikelelani kuyadliwa ipentsheni ngidla ipentsheni eqinisweni umuntu ubonga esaphila. I have told my family ukuthi the day ngihambayo ikhona ingoma engayibhalayo ningandahleli kulizwe lelahlekula ilizwe limathunzana. The day ngihambayo don't ever bother yourself and buy me a casket. Nginazi inkomo zami obhutshe lingirolele ngesikhumba lindahlele phansi. Lokho ngikazi ukuthi sibonga imisebenzi ngithe mina mangiqala ngathi kumele umfana wayengekho nga indolwane namhlanje ayikho. That's why kuthiwa sizomnikeza into okuthiwa yi-lifetime achievement. Sibonga imisebenzi yakhe. Uthini uFaka Sikhulu? hayi linkotho lelo siyabonga Kamanga ngo-Oliver lo angitsho ngiyalinyebela anjo ngiyalinyebela anjo liyayibona lindoda leyi ngizibe ngisikhulu yibo abangikhulisileyo laba sisakha indolwane uyazi ispeaker wayebuya lespeaker esinje so sibuya sifaka ispeaker eChaikatari lo Abson so lo baba lo I respect him.